A thick line of plaster is applied and a double-handed trowel is used to evenly coat a wall. Tubular beads of concrete are layered precisely using a 3D concrete printer. Rekli na Marsu bi htjeli da radi o svakim stvarima. 3D printer na Marsu. Napravio ne. That's smart. Budućnost je pred nama, ej. Painter's tape and brick-colored paint are used to create the illusion of a real brick wall. Precise measuring and a steady shovel. Znaš kad bi svaka linija, realno sad da pričamo, znaš kad bi svaka linija bila ovakva, ne bi ovo tako skidalo u životu. Još, koje smo mi sreće taman gore, znaš, da bi treba se popneš na novom ofarbanom zidu. Precise measuring and a steady shovel team up to create a compass-like chalk circle. A water line is let in at the perfect angle, causing a chain reaction installation. Watch this compact track loader with a large tray fill and tie closed 20 sandbags in seconds. Jeli, ko puni lopatom. Jel ti krivo kad gledaš? Aj, evo, zamisli. Puniš lopatom. Aj. Gotovo. Dry mud is applied and then quickly removed to fill nail holes on a new wall. Drywall mud is applied and then quickly removed to fill nail holes on a new wall. Watch this concrete radius slab get troweled and cut to perfection. Nije ovo baš velika matematika, budemo realni. Ej, beton. Ništa više, ovo je beton. Beži bre. Ajmo dalje. Moat trenches are filled with concrete to form a complex strip foundation. Gdje je armatura jebote, armatura? Ne možeš bez armature. Excess drywall mud is masterfully removed from a wall to reveal a smooth finish. A rough coat of pool plaster is sprayed and then smoothly troweled by an expert team. Ovaj momak što je napravio ovaj video, on nikad nije vidio ovakve stvari u realnom životu. Nikad. Nije bio malo na građevini, znači isto da radi jebi ga. No malo da budeš na građevini, ovo je jednostavno, ovo vidiš svaki dan, nemoj me jebat. Aj, stidi.
A ovo je baš... Shawshank Redemption! Shawshank Redemption! Jeste, tako zove. Na filmu bre, 90. kad se napravi film. Beži bre, dečko bre. Evo, nema kana. Za puteve Srbije, ovo bi bilo lepo. Hand tools are used to create a half-moon outdoor concrete landing. Stvarno bre. Svaka čast, ovo da nismo gledali nikad ne bi znali. Ovo možda će pomoći. Pošto naši troše malter ko ludi. Ovo pamet, ovo pamet. A skilled craftsman utilizes different trowels to give textural accents to a new entrance walkway. Ovo je već veterano. To moj deda imao, ej! Jebeš mi mater, već 35 godina imamo ovu mašinu, ej. Ne koristimo više tako nešto. Gdje vi živite, jebote. Ej, ti pješnička. This worker rides the arm of a mini excavator to evenly skim coat a new patio with concrete. Šta radi? Da bi ovaj pao, ej, glavni majstor bi mu jebo majku 1.000%. Samo ko nije glavni majstor. Concrete stencil to achieve a honeycomb block design. Watch this bricklayer cut and arrange bricks diagonally to make a lattice-style brick fence. A faux brick wall is made using a roller frame and a plastic textured rolling pad template. A mixture of wet and dry concrete. Što bi tako nešto napravio? Ne razumijem. Shoveled into a template makes decorative roof tiles. To ko da nosiš, znaš ono, kući se da nosiš Gucci, a ono piše kucki jebi. To je isto tako s onim zidom jebi ga. Od cigle, navodno od cigle, nije cigle. Fake. Nijam ružno izgleda. A ceiling hole is patched using sistered studs, drywall tape, mud, and expertise. Four custom mini-mold templates are pressed into fresh concrete to make a faux stone wall. Perfect timing and teamwork enable these workers to lay a brick road at a rapid pace. Perfect timing. Kad bio... Ovo je samo za video, jebi ga. Samo za video mogu tako da rade, znaš. Kad završi video, bre, tere ga, bre, pičku. Nek vide majstor tako rade svaki dan, gdje bi oni bili?
Tape lines Aha, are samo za video tako, zadnju ciglu nije postavio kako treba. Koliko sam ja vidio. tape Ne, već što se vidi? Čekaj. Ovo me je bavač i bio. Perfect timing. Evo, čekaj. Ovo bre, mene bre. Čekaj, pa ružno će se čuje. Gledaj, gledaj! Ej, jebika. Gledaj, gledaj. Gledaj zadnju ciglu. Eto. Evo že meni ceo bre video bre, da misli kako treba. Evo me on perfect time hoće bre, stavi sad 150 metara tako, beži bre. Tako navučeš masu, jebi ga na grešku. pulled from fresh paint to expose a fake brick wall. Ovo s lažnim ciglama, vidiš, tu ti je ostalo, ej. Ne. Ovo s fake ciglama mi stvarno je A striated glupost. hand tool is dragged over wet plaster to create an Artex pattern design. Watch this worker heave pebbles at wet concrete to form a pebble-dashed wall. Large cement blocks are lowered onto a truck with a circular frame to create a tunnel. A loose mixture of No way. mortar is carefully flung. A loose mixture of mortar is carefully flung onto a new brick wall. Isto je ovaj što malteriše. Pa neće onda malteriše ceo dan bre s ovakvom brzinom, dok ga snimaš, tako brzo. Evo ako bi This fake malterisao 200.000 kvadrata na dan. giant stamp roller on an extension pole.